Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Abasirikare bagera kuri 3 ba Tanzania nabo ni bamwe mu bakomerekeye mu mirwano iri kubera muri Kongo ihuje FARDC ndetse na M23. FARDC kamwe birafashwa na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse igafashwa n'ingabo z'umuryango w'umujyi MONUSCO ziri muri iki gihugu cya Kongo. Abasirikare 3 ba Tanzania bari mu butumwa bwa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomerekeye imirwano iri kuba hagati ya FARDC na M23. MONUSCO iri gufasha FARDC muri imirwano isanzwe irimo abasirikare ba Tanzania babarirwa muri 800. Iri tsinda ry'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'umujyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje aba basirikare 3 ba Tanzania ko bakomerekeye mu gitero bagabweho na M23 mu gace ka Shangi muri teritwari ya Rucuru. Umwe muri aba basirikare niwe wakomeretse bikabije, bose uko ari 3 bakaba bahise bajyanwa kuvurirwa mu mujyi wa Goma. Mirwano ihanganishije FARDC na M23 yongeye kubura kwa mbere cy'icyumweru mu bice bya Muhati, Runyoni na Canzu mu gihe hari hashize icyumweru hari agahenge muri Kongo. Mu bw'imirwano y'uburaga FARDC na M23 bongeye kwitana bamwana, buri ruhande rushinja urundi gutangiza imirwano. Imirwano iherutse kubura yagarutse mu isura nshya aho FARDC iri gufatanya na MONUSCO ndetse n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, gusa ingabo za Loni zo zikaba zateye utwatsi ibyo gukorana n'uyu mutwe urwanya u Rwanda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyasohoye itangazo kuri wa gatatu tariki ya 8 Kamena 2022 ryongera gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Muri itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kuri wa gatatu, FARDC ivuga ko u Rwanda rwohereje abasirikare 500 mu itsinda kabuhariwe mu kurwana ngo bajye gufasha M23. U Rwanda rwakunze kwamagana rero ibirego nk'ibi, rwirutse gutangaza ko nta musirikare w'u Rwanda n'umwe uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mu rubanza rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu aburanamo ibyaha bya jenoside hari habonetse ibimenyetso bishya bishobora kurugiraho ingaruka. Ni ibimenyetso byaturutse mu gihugu cya Denmark cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Ibyo bimenyetso bishya ku ruhande rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu bishingiye ku nyandiko mvugo z'abatanga buhamya. N'ubuhamya bwafashwe n'ubutabera bw'igihugu cya Denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ni nyandiko mvugo ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa mu gihugu cya Denmark. Umunyamategeko Bruce Bikotwa wunganira Twagirayezu avuga ko nta gihe batasabye ubushinjacyaha bw'u Rwanda gukorana n'ubushinjacyaha bwa Denmark kugira ngo ibyo bimenyetso bibonekere ku gihe. Uruhande rw'uregwa ruvuga ko izo nyandiko zarabonetse zirufitiye akamaro gakomeye. Rurazifata nk'izingiro ry'urubanza cyane ku buhamya bw'abatanga buhamya. Ruravuga ko ubuhamya batangiye muri Denmark buhabanye n'ubwo batangiye mu Rwanda. Urukiko rwibukije ko uruhande rw'ubushinjacyaha rudashingira kuri izo nyandiko nk'ibimenyetso. Maître Bikotwa yavuze ko kuri we n'uwo yunganira izo nyandiko zikomeye yisunze ingingo z'amategeko yasobanuye ko ibimenyetso bishobora gutanga igihe cyose bibonekeye urubanza rutarapfundikirwa. Urukiko rwavuze ko inyandiko zavuye muri Denmark zitari umwimerere. Ruravuga ko bigaragara ko hari amazira siribanze mu mugambi wo kurinda umutekano w'abatanze ubuhamya, rugasaba kugaragaza umwimerere w'izo nyandiko rugamije kumenya inkomoko yazo. Urukiko rwo rugasigarana impungenge ko kwinjira mu bimenyetso byaturutse muri Denmark bishobora gusubiza inyuma urubanza rwerekezaga ku musozo. Umucamanza yabajije niba mu maburanisha yabaye yose nta bindi bimenyetso byazashingirwaho ariko urubanza rukava mu nzira. Bikotwa avuga ko we n'uwo yunganira bafite inyungu zo kuba urubanza rwava mu nzira mu nyungu z'ubutabera. Igisa n'ikitonderwa kuwo yunganira avuga ko abatanga buhamya bivuguruje haba mu buhamya batanze muri Denmark nubwo batangiye mu Rwanda aterurangiye vuba rukarangira nabi nta nyungu byaba bidufitiye. Twagirayezu avuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwasabye ko yoherezwa mu Rwanda bufite n'inshingano zo kwaka inyandiko z'umwimerere ku bimenyetso bishya. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rugafata icyemezo cyanditse kuri izi mpaka. Uru ni urubanza rwaburaga iminsi mike rukarangira kuko ababuranyi bombi bari bagiye gutangira kunenga ibyavuzwe n'abatanga buhamya bashinja n'abashinjura. Urukiko rwavuze ko ibindi bimenyetso byagiye bitangwa binyuranije n'amategeko rutazabyitaho. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha. Bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandukanye, ahahoze kaminuza ya Mudende, kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana, ahiswe kwa Gacamena n'ahiswe Komine Rouge kubera amahano y'ubwicanyi habereye. Ibyaha byose arabihakana. Icyemezo kiramenyekana kuri uyu wa kane. Bagira ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ndagushimiye Eric Bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tukiri mu Rwanda, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ejo yahaye Minisiteri ishinzwe ubucuruzi igihe cy'amezi 3 kugira ngo ibe yakemuye ibibazo byose bigaragara mu mashyirahamwe
y'abatwara abagenzi kuri moto. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi afite inkuru irambuye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo bagaragaza ibibazo bibangamiye umurimo wabo. Ibibazo bimaze iminsi bivugwa n'abamotari birimo ikibazo cy'akuma kamubazi babona kabahenze kandi kagatuma bahora mu makimbirane n'abagenzi. Haravugwa kandi ibibazo by'ubwishingizi buhanitse ndetse n'umutungo wabo unyerezwa n'abakuriye za koperative zabo. Ibi ni nabyo byatumye begera komisiyo y'umutungo n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko ngo bakorere ubuvugizi kubo bireba ibi bibazo bibashe gukemuka. Umuyobozi wungirije w'iyi komisiyo Nkamiye Specioza yagaragaje bimwe mu byo babonye bibangamiye aba bamotari. Abamotari bahagarariye abandi bavuze ko hari ibibazo bibangamiye, hari amafaranga menshi bacibwa hatarebwe ayo moto yinjiza, harimo ipatante, autorisation, umusoro ku nyungu 1% y'ayo binjiza atangwa muri rura, ayo kwishyura za mubazi n'ibindi. Mu gihe izikoresha lisansi zishyura 150. Icya gatatu nuko hari imishinga y'abaringa igaragara muri za koperative zimwe na zimwe. Umwanzuro wafashwe kuri iki kibazo wemejwe n'inteko rusange y'abadepite nuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasabwe kuba yamaze kugaragaza uko ibibazo byazakemuka bitarenze amezi 3. N'umwanzuro utashimishije bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko hari izindi nzego zagombaga kwitabazwa kuri iki kibazo. Nk'uyu mwanzuro y'aba internet ntabwo Minicom ishinzwe iby'ama internet, ariko rero bishinzwe na Minisiteri y'Itumanaho. Ukareba ikibazo bagaragaje cy'abo bita inyeshyamba cy'abamotari batwara badafite ibyangombwa, ari nabo bakunda gukora ama-accident menshi, bigatuma uko accident zigenda ziyongera amakoperative cyangwa se amasosiyete d'assurance abazamura ibiciro cyangwa se akananga kubaha ama-assurance. Ibyo nabyo ni ibintu bikontororwa muri transport. Iyo ndebye umumotari ibintu atanga wamuganira birebuka bwo se azasorera Rwanda Revenue, asorere rura, asorere rero ukurikije amafaranga aba yakoreye, urumva we yatungwa n'iki? Aricyo kibazo tugenda twagira cy'abaturage benshi bari hasi kubera ko utwo bakorera dushirira mu gutanga utuntu twinshi cyane bagasigara bo nta kintu bafite. Depite Nkamiye yamaze impungenge bagenzi b'abadepite abagaragariza ko ibibazo byinshi byavugwaga mu bamotari birimo kugenda bikemuka. Ibibazo by'abamotari byinshi biragenda bikemuka, aho za mubazi zirimo zisubirwamo ibibazo bari zifite baragenda babikemura. Gusa ikibazo cya network ni ikibazo kiri rusange, ahubwo ikibazo gisigaye kiriho ubu ngubu nuko hari abamotari bamwe batarabona za mubazi, ariko nabo babahaye udupapuro rwo kujya bitwaza mu muhanda kugira ngo igihe zizaboneka bazaze kuzifata. Bamwe mu bamotari bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko kugeza ubu ibibazo bagiye bagaragazana n'ubu bigihari. Yewe nyine ikibazo urabona silence yaruriye imaze kurira mubazi, babazanye n'ibintu bya mubazi, ubwo babizanye amafaranga wenda wikoreyeho bakagira andi bagukata, kandi ayo ngabo bakagukasa ari amwe aba yaruriye nko kuri assurance. Nimba umugenzi twumvikanaga ko ngiye kumutwarira amafaranga 300, kumvikanaga aho mugeza namugezayo akanyishyura 300 yanjye, ariko uyu nguyu yazanye iki cyuma ya 300 nafataga mu ntoki arahita afata hayi nta n'atanu yashoye kuri moto. Mu Rwanda habarurwa amashyirahamwe y'abamotari agera ku 183 ahuje abanyamuryango babarirwa mu 46,000, barimo abagera ku 19,000 bafite ibyangombwa byo gukora n'abandi bagera ku 27 batarabyuzuza. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumuta Kaboyi, urakoze kuri iyi nkuru. Noneho inaha muri Amerika, nubwo yaje ku mwanya wa 4 n'amajwi 9.6% mu matora yo guhitamo umukandida uzahagararira ishyaka ry'abarepublika mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iowa muri district ya 46, Madamu Esperance Hope Ikora ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko agifite amahirwe kuko nta mukandida muri 4 bandi yarahanganye nabo wabonye amajwi akenewe kugira ngo atsinde. Ubu abayobozi b'ishyaka rye nibo bazahitamo umukandida. Madamu Ikora yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema abanza kumubwira uko yakiriye ibyavuye mu itora. Amatora yarabaye, twaronse ibice 9. Twabyakiriye neza kuko iyo wakoze icyo wagombaga gukora uragera ahantu ukavuga ngo ikizavamo cyose ndi tayari kubyakira. Ariko ntabwo ari byo mwari mwiteze? Yego, ntabwo ari byo twari twiteze, ariko iyo kera resulta zaje hanze option ntibisigaye no kubyakira kugira ngo
bigufashe nyine gutekereza neza no kumenya neza what is going to be next. Madame Ikora, nubwo mwabonye amajwi 9.6% mukaza muri ku mwanya wa 4, ariko ikigaragara nuko n'uwabaye wa mbere atabonye ayo mahirwe yo guhita abona tike kuko atagejeje bwa bwiganze bw'amajwi 38% akenewe muri leta yanyu kugira ngo umuntu ahite yemezwa ko abaye umukandida. Ubu harakurikiraho iki? Ndibaza ko mugifite amahirwe ko mu nama kaminuza y'ishyaka nanone hari igishobora guhinduka cyane rwose. Mu byatumye twumva ko hakiriho amahirwe bikimeze neza nuko nyine ko twari tuzi ko twese ntawagejeje ibice 33 ubwo rero harakurikiraho ishaka guhuza inama yihuta. Iyo nama yihuta izahuza abayobozi cyangwa abakomiri bo muri county yacu. Tubibutse ko district yacu iri mu county abiri, iri muri Dallas County ikaba no muri Polk County. Ubwo rero abakomiri bo muri Polk County no muri Dallas County bazahamagazwa bahure batore. Ubwo kandi iyo bibaye bigeze ko aribo batora